Manda Jacques, niko president wa groupe de plaidoyer Kawizi. Kazi ya tunafanya groupe de plaidoyer, tunafanya plaidoyer kwa kuonesha mwanamke naye anapaswa kuwa na valere kati ya wanaume. Mwanamke ataweza kuwa naye hata kiongozi wa kutumika hata kati ya mkartier wala mgroupement wala mcité, ataweza kuwa kiongozi wa ile cité, ou ataweza kuwa chef de quartier wa quartier kama vile inavyofaa. Impact inayoonekana mu Kawizi, nafsi ya kwanza niliweza kufanya plaidoyer ku jeunesse, ikaonekana kusema kama mu Kawizi bakatia president akakuwa mwanamke kuwa vice president wa jeunesse. Impact ya pili ni tulifanya mu Kawizi ni kuonesha kusema kama wakati hii makonflikt zineziko na kuwa sisi tuko nazipatanisha juu, kwa sababu mkati ya violence sexuelle au violence precoce tuko na vifanya na tunapatanisha watu kwa ajili ya mipaka mbalimbali yene iko na kuwa na watu wanakuwa salama, wanapitika gisi tunavyosema. Hapa kwetu Kawizi najua kama palikuwa muhali ya Barundi walikuwa na kukia mingi banaleta matatizo kuhusu juu ya mashamba, lakini wanaleta kunyumba, wakileta kwa shefu tunaenda waona Barundi na Bafulero, kwa sababu bote ni watu bamoya, ni bote ni bamoya tu kawaida, kwa sababu huyu mwanatoka katika nchi nyingine akikaa mwili nyingine nchi anapaswa kuwa na amani, kwa sababu naye ni mtu. Hii mafunzo ya SPR isha nisaidia, kwa sababu mimi nilikuwa mtu mwenye sikuwa naelewa kusema kama mwanamke naye ataanza kuwa na neno ya kusema. Dede, hii mafunzo ilinisaidia wakati balinifundisha kwa kuona kama mtoto mwanamke naye anafalia kuwa kama vile mtoto mwanaume, kwa sababu ile wakati ataweza kwenda iko kumasomo watoto wanaume zaidi ndio tulikuwa natia mbele basome, lakini kwa leo tunaanza kusensibiliser watoto wanamke kusudi kwa sababu wasome. Nilikuwa na fie wangu mie kwanza kimfano ndasemea hako juu, kwa sababu niko na fie. Huyo fie wangu alibaka mimba, lakini bikaonekana nikamsensibiliser. Mtoto alikuwa shakwa mu deuxième desmanté ou bien 8e, bikaonekana ule mtoto wakati alikuwa mu 8e akasema atoke masomo, nikamsensibiliser, nikamuonesha, na paka hivi iko nasoma, niko mu 6e desmanité. Nikaona kama SPR ilinipatia mafunzo mengi kwa kuonekana kama ule mtoto abangi nipatia mafundisho, singi msensibiliser, haingi soma na kesho ataza presenter na napata kazi kwa sababu alisoma. Kama balitufundisha homme engagé, mwanaume baba bora ubi mama bora, nilifundisha banaume ule mwanaume naye ataza kuwa na ruhusa kusema ataza fula, mwanaume naye ataza kusaidia hata mwanamke kote wanaenda kushamba analeta miogo, na wafundisha gisi comportement, engagement de comportement, mtu ataza kujikomporter aye naye ndani mwake, kuba jeune garçon, kuba papa. Kwangu mimi gisi ninavyokuwa kama gisi vile president wa groupe de plaidoyer Kawizi, kwangu mimi wakati kama piko nyumba iko buchafu ndakamata mfagio, mimi nafagia. Hata kulupango kama mtoto alinyamba pale ndakamata ile beshe, mimi nazola ile mavi, na kazi mbalimbali zinahusu kusema itaweza kusaidiliwa mtoto mama kunyumba.